Dobar dan ljudi, dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo da pravimo novu reakciju na Mission Fail, we'll get him next time. Ako znate Call of Duty igricu, znate o čemu pričam. Ovo je kompilacija Vineova, tako da ćemo danas reagovati na ove videe koje sam spremio danas samo za vas. Izvinjavam se što nisam uploadovao nijedan video zato što sam stvarno bio bolestan. Čujete na mom glasu, ali morao sam danas da nešto snimim. Biće vjerovatno malo kraći video, ali bolje išta nego ništa. Idemo da vidimo ovu kompilaciju i da vidimo moju reakciju na isto. Nešto će se desiti. Vidi. Ubi Boga u njemu. Gledaj mačke, ludave. Hop. Jao, odskok. Mission failed. We'll get them next time. Да? Šta je ovo ovako debelo danke, mazeva, je li ovo realno? Mission failed. We'll get. Oh, they about to jump me? Walking by, they're not even trying to start nothing with y'all. Yeah, don't talk to them. Don't talk to them. They're losers. Don't talk to them. Hey, stop talking. Je li ovo metalna šipka, ba? Hoće li to biti malo versane, a? To me. You're a big loser that lives in his own apple. Oh yeah, kid. You're just a big maggot living in an apple tree. Oh yeah, Yeah. that's cool. Jes, ova djeca sjeranja. Hop. If you hit me, I'm gonna tell your dad. Mission Hit me. failed. Ustro se, samo da ga ne kaže starom. Ajde idemo na drugi, sad ćemo naći neki drugi. What boy? It's so cool. I usually sell like 10 boxes, but I sold 60. Mission failed. We'll get them next time. Angie, this right here is a map of downtown Saginaw, and this construction is happening along North Michigan, starting at Houghton Avenue and going all the way to State Avenue. Mission failed. We'll get them next time. Oh my god, dude. Oh my god, dude. Oh my god. Mission failed. We'll get them next time. Aj, se razvalio si ju. Mission failed. Sreća njegova da nije imao bejzbol palcu umjesto tableta. Zato što ne bi od svoje face imao ništa. Time. Evo majkama. Što se razvali? Ne vjerujem. Look, you just get in the car. I'll go and I'll take you to your dad's shop, okay? He's busy right now. No. Mission failed. Ovo je pedofil. Cruising down the street in my 6'4", jocking the bitches, slapping the hoes. Mission failed. Ovo se radi kad sam na njih bio. I to je to, ljudi, završćamo sa ovim videom za danas. Ukoliko me ne pratite na Instagramu, obavezno me zapratite na Instagramu. Naziv mog Instagrama i YouTube kanala je isti, Nodix. I obavezno se subscribeujte na moj kanal zato što će biti još duplo gorih i duplo boljih gluposti nego što su ove danas bile. Bilo mi je zadovoljstvo napraviti ovaj video za vas i vidimo se u idućem. Peace out!